Kanti ke baphume ngetinkhandla bafundzi bemabanga lahlukene kuyawufuna indzawo lapha esikoleni lesiphakeme saseManzini Central ukulandzela ukuthi kube khona umfundzi lohlabene ehloleni la ka-JC nomnyaka lophelile umbiko uyalandzela. Ngekulandela lendzaba levele emsakatweni channel Yemaswati lapho khona isikole saseManzini Central sibe nemfundzi lohlabene lo uthole 95%. Badali labanyenti bavele bathi jika inyanzana kule sikole abawucela kuthishela omkhulu ukuthi mana bathathele abantwana babo labanye basuka grade 7 labanye bawufuna indzawo noma ke labanye basuka grade 7 bawufuna indzawo yaka form 1 labanye basuka ka form 3 bawufuna indzawo yaka form 4. Sesixoxisana nabo abantwana babeke kanjena. Lokuthi ngicela eManzini Central ngizwe ukuthi le sikole asendela 4 years now and futhi isituation and is affordable and the scholar from 3 wabo utophile utophile ngibala 2 la ngelihlo that's why ngita cause ngibona ngathi is good, it's the best one for me. Wena la channel S ukuthi vele usiphumele ngithi esikoleni seManzini practicing sitophe ngo-Oscar Dlamini Silelelo lophume kuma top 5 esikoleni sefo kube ngusakhe Dlamini. Uphase ngani? Wafunza kuphi? Yini lokuthe kusuka ukuthi ufundza la eCentral? Cause ikutana nasekhaya. Oh. Bakutshela ngale sikole sisiyaphasa noma? Angitshela. Uva ngaba? Abanye abafundi. Bathi Baphasa. Ngokuthi ngiva ukuthi le sikole lesi bathi siphasa kancane ngibona ukuthi kumele ngibe khona. Oh, okay. Uve ngalo sesiphasa kancane. Angiyeva futhi ambekafunza la bekafunza form 5. Form 5? Oh, okay. Well, ngibuke kusikolo nje lesingathi sidiscipline nema results aso abonakale amahle then ngadecide ukuthi ngingathokoza umntwana amafunza khona. Ufunza kabanzi ka form 1. Ka form 1. Bekafunza apho umntwana kuphase ngani? Uthola second befunza eMakhwane primary school. Cha siyabonga. Thank you so much. Kwathi incaka siyaba kuphi nyanga? Ngikumathapha ngile-13. Okay, siyabonga. Yes. Umphathi walesikole umnumzane Dino kaDlamini naye uchazile ukuthi badali batabanikete indzawo la mangabe isekhona kodwa ke mase iphelile kude nabo labangakwenda. Insebenzise channel Yemaswati ngijustice wakaDlamini nanahladla thwala sikaManzini.